Your Excellencies, brothers and sisters, the Lord give you peace. Vaše excelencie, bratia a sestry, nech je pokoj s vami. Unfortunately, I'm not able to speak Slovak, so I try to be as short as possible because with the translation to have 2 homilies become too heavy for you. Žiaľ, nehovorím ešte po slovensky, tak budem sa snažiť byť krátky, aby 2 homílie neboli pre vás príliš ťažké. First of all, I have to say that I'm very impressed to see such a gathering despite the uncertain weather. I was told that there were many people, but when you see this, is really impressive for one like me, coming from a place where the Christians are so few, is something very consolating and encouraging. Takže veľmi som príjemne prekvapený, že vidím toľko ľudí. Povedali mi, že vás bude veľa, ale keď vás vidím takto, tak je to pre mňa veľmi povzbudivé, lebo z miesta, kde prichádzam, kde je kresťanov veľmi málo, tak vidieť toľko kresťanov je veľmi povzbudivé a je to taká útecha. So we keep saying in the church, you know, the priest and bishop always... Priest and bishop like to complain usually and to say that the situation of the church is always problematic, the numbers and so on. I can see that there is hope, there is future. So we have not many reasons to complain. Aj keď hovoria biskupy a kňazi, že je málo ľudí, že sú problémy, tak môžeme povedať, že keď vidíme toto, tak nie je toľko dôvodov sa sťažovať. So, congratulations, first of all. Now, let's go to the gospel now. We are here to celebrate the feast of Levočas, or the Holy Lady of Levoča. We have to, first of all, to talk about the gospel. Takže teraz poďme k evanjeliu, keďže teraz slávime v Levoči tento sviatok, tak poďme hovoriť o evanjeliu. So I see the Virgin Mary live in Nazareth, going to the mountain of Judea, like you came to the mountains here, in order to meet Elizabeth, her relative. Vidíme, že Panna Mária ide do hornatého kraja, aby sa stretla so svojou príbuznou Alžbetou, tak ako aj vy ste prišli tiež do toho hornatého kraja. And there is the expression, the beginning of the gospel says that the Holy Virgin Mary left Nazareth with haste. A je tam taký výraz v Evanjeliu, že Mária sa ponáhľala. So, and this is impressive every time I read it, because she had already received the annunciation of from the Archangel Gabriel, and she had to deal with the consequences, human consequences of this, to deal with the misunderstanding with Joseph, the family, everything. So she had to organize the situation in her family, but she leaves everything with haste, goes to meet the relative Elizabeth. Vieme, že potom, ako prijala to zvestovanie od archaniela Gabriela, tak by sme očakávali, že musí zariadiť všetky veci aj s Jozefom, aj so svojimi príbuznými, ale napriek tomu ona sa ponáhľala za svojou príbuznou Alžbetou. There are two kind of haste. There is our haste, usually, and this time, our time is the time where everything is done very quickly, fast, everything, we want everything to be done as soon as possible. Usually, I said also in my office when they ask me when do we want things to be done, I said always answer yesterday, because I know they are slow, so I want things to be done quickly and so on. But everything in our time has to be done soon. We are not able to wait. Sú dva druhy takého ponáhľania. Vieme, že žijeme v dobe, keď všetko musí byť rýchlo, nečakáme. Ja hovorím v mojom úrade tiež, keď sa ma pýtajú, že dokedy to má byť spravené, tak hovorím, že dovčera. Takže žijeme v takejto dobe, kde sa všetko musí robiť rýchlo. This is not the haste of the gospel. Toto nie je ponáhľanie sa evanjelia. There is another haste, the haste of love. Ale je iné ponáhľanie sa lásky. When you receive something important in your life, a joy, or something that is so important, so determining in your life that you cannot keep for yourself. Keď vidíte vo vašom živote niečo také dôležité, také radostné, že si to nemôžete nechať pre seba.
A birth is something important. You cannot keep a birth for yourself. Napríklad narodenie je také dôležité, že to si nemôžete nechať pre seba. And so, this is the heart of our Holy Virgin. A toto je ponáhľanie sa Panny Márie. She understood that her relative Elizabeth, she is in need, so she left all her concerns and went there. Pochopila, že jej príbuzná Alžbeta potrebuje pomoc, takže nechala všetky svoje starosti a odišla k nej. And everything is in movement in this gospel. A v evanjeliu je všetko v pohybe. Faith is movement. Viera znamená pohyb. There is no faith that keeps you standing and close where you are. Nie je taká viera, ktorá by vás nechala stáť na mieste. There is no faith that leaves you wherever you are. The faith always brings you somewhere else. Viera vás vždy prinesie niekam inám. So, and this is what happens to the Holy Virgin. She organized her life, family, Joseph, and Nazareth, and so on, but all her life, because faith, because she trusted God, was changed. Takže to sa deje v prípade Panny Márie, ona si organizuje samozrejme život, všetky záležitosti s svätým Jozefom, ale ona dôveruje Bohu a tá viera mení všetko. So this is a teaching for all of us. Toto je učenie pre všetkých nás. Faith, the relation with God doesn't live never where we are. Viera a vzťah s Bohom nás nikdy nechá tam, kde sme. And we should be ready to trust the will of God. A musíme byť pripravení dôverovať Božej vôli. There is another word important in the gospel of today. Elizabeth says, bless those who the one who believes in the word of God. Je dôležité slovo Evangeliu ďalšie. Hovorí Alžbeta, že blahoslavená, ktorá uverila, čo jej povedal Pán. She said, bless you who trusted the word of God. Hovoria, blahoslavení, ktorí ste uverili Božiemu slovu. And she trusted the word of God through the Archangel Gabriel, which was something very difficult humanly to understand. A ona uverila Božiemu slovu cez Archaniela Gabriela, čo po ľudskej stránke bolo veľmi ťažké tomu pochopiť. Trust is important word today. Aj tá dôvera je dôležitá pre všetkých. Where I live in Holy Land, trust is the one of the first, if not the first victim of the war. Vo Svätej Zeme, v zemi, kde žijem, tak práve dôvera sa stala takou prvou obeťou vojny. We don't trust each other anymore. Už si navzájom nedôverujeme. After many years of conflict, violence, with economical problems, political problems, solutions that are kept postponed all the time, it's very difficult for people to trust that something could change. Po toľkých rokoch tých konfliktov, riešenia, ktoré neprichádzajú, ľudia veľmi ťažko veria, že niečo sa zmení. It's very difficult to trust not only the political authorities, sometimes also religious authorities, and the trust become a culture. You don't trust anything. A je ťažké uveriť nielen politickým predstaviteľom, ale aj náboženským niekedy a stáva sa to potom takou kultúrou, že už neveríte. So the gospel today says, bless those who trust the word of God. Takže dnešné evanjelium hovorí, že blahoslavení tí, ktorí uverili Božiemu slovu. And trust that God is leading the history. Leading the history. A toto Božie slovo vedie, riadí dejiny. Our personal history, but also the history of the world. Nielen naše osobné dejiny, ale aj dejiny sveta. We presume that the leader of today will determine the future of the world. The future of God is not determined by them. Predpokladá sa, že tí lídri, vodcovia tohto sveta určujú budúcnosť sveta, ale to nie určujú oni. Leader of today not necessarily be the leader of tomorrow. Lebo tí dnešní vodcovia nemusia byť tí zajtrajší. So, and the Holy Virgin, and Elizabeth said, and the Holy Virgin teaches us trust the presence of God. A Alžbeta hovorí a Panna Mária nás učí, že dôverujte Božej prítomnosti. And I keep saying to our church, despite the war, exactly because of the war, say that we need to see the sign of presence of God even in this situation. A aj napriek vojne môžeme si povedať, že aj musíme vidieť znak Božej prítomnosti práve v tejto situácii.
even if there is a lot of violence, we have to look the sign of light in this darkness we are living in. Aj keď je veľa násilia, máme byť práve znakom svetla v tej temnote, v ktorej žijeme. And so we have to open our eyes and see where God is present. Musíme si otvoriť oči a vidieť, kde je Boh prítomný. Even in the most terrible situation, it's possible to see where there is someone ready to give the life of the others. Where there are presence of love, there God is present. There God is in action. Aj v najstrašnejších situáciách môžeme vidieť, kde je Boh prítomný, kde je láska, tam je Boh prítomný, tam koná. I've been a few days ago in Gaza to meet our parishes in Gaza. Pred pár dňami som bol v Gaze a tam som sa stretol s našimi farníkmi. They lost everything, house, work, everything, money. Many of them they lost parents, children in the war and so on. Oni stratili všetko, stratili dom, prácu, mnohí stratili príbuzných vo vojne a tak ďalej. They live in the tents, nothing. Žijú, nič nemajú. So, but I keep saying that the less problematic parish of my diocese is the parish of Gaza. Ale stále hovorím, že tá najmenej problematická farnosť mojej diecézy je práve farnosť Gaza. I never heard from them, of course, they are tired because of the situation. The situation is difficult. They want things to change, but never heard a word of anger. Sú samozrejme unavené si situácii, chceli by zmenu, ale nikdy som od nich nepočul ani slovo hnevu. And the parish became a hub of solidarity for all the neighborhood. A tá farnosť sa stala takým uzlom solidarity pre celé susedstvo. More than 50,000 people are able now to receive food, medicines and so on because of the organization of the parish. Viac ako 50,000 ľudí teraz môže dostať jedlo a lieky práve vďaka organizácii tejto farnosti. Maybe we will not change the political situations. Možno, že sa to nezmení to politickú situáciu, but we can change the life where we are according to our attitude and to our action and our movements. Ale môžeme zmeniť náš život podľa našich postojov, našho konania. But we need the trust. Ale potrebujeme dôverovať. We need a trust in God, first of all. Na prvom mieste Bohu. To trust that God is present. Dôverovať, že Boh je prítomný. And translate this into our life where we are. Translate this in our life where we are. A že sa to má pretaviť do nášho života tam, práve kde sme. So we have not to be too much. We have to be concerned about the situation of the world. We have to do all what is possible to change things. But the first thing is the trust in God should become also an attitude of the life. Takže aj keď nám môžu robiť starosti veci vo svete, tak dôvera v Bohu sa má stať postojom nášho života. And the Magnificat we heard in the Gospel is this. A toto je Magnificat, ktorý sme počuli v Evanjeliu. The Holy Virgin, that Magnificat, we pray this every day. The Magnificat is to celebrate how God, during all the history, was present and changed the situation of the world. Ten Magnificat, ktorý sa modlíme každý deň, je o tom, ako Boh bol prítomný v dejinách a ako menil svet. And today, we as church, as community, are those who want to make the presence of God visible in the world. A my ako cirkev, ako komunita sme tí, ktorí majú urobiť viditeľnú Božiu prítomnosť vo svete. We have not to presume to change the politics or the macroeconomics, whatever, I don't know. Nemusíme si myslieť, že zmeníme politiku a makroekonomiku a neviem čo všetko. But to be presence of light, presence of trust, presence of hope where we are. Ale buďme prítomnosťou svetla, nádeje, lásky tam, kde sme. So we came here to this mountain, to the Holy Virgin of Levoča, to ask this grace to the Holy and this gift to the Holy Virgin. Prišli sme sa na Mariánsku horu poprosiť Pannu Máriu o tento dar, o túto milosť. To open our heart and to the trust in God. Aby sme si otvorili srdce dôvere v Boha. To be among those who believe. Aby sme boli tí, ktorí veríme. The world, sometimes also in the church, is divided in two. Svet, niekedy aj cirkev, je rozdelený na dvoje. Those who see only problems and complaints are concerned all the time. Tí, ktorí vidia len sťažnosti, problémy, starosti.
and those who try to do something to change things. a tí, ktorí sa snažia spraviť niečo, aby to zmenili. The first group put aside. Dajme teraz bokom prvú skupinu. With them, we have to listen to them and leave them there. My ich musíme vypočuť a nechať ich tam, kde sú. With others, we should create collaboration and network in order to do what is possible to change our world where we are. S tou druhou skupinou musíme vytvoriť spoluprácu, takú zosieťovať to, aby sme zmenili svet tam, kde sme. Sometimes we succeed, Niekedy sa nám to podarí, sometimes we fail, niekedy zlyháme, but the life will be always a life full of desire of life. ale náš život bude vždy plný túžby po živote. So today we came here and to ask also to renew in us this desire. Dnes sme sem prišli, aby sme si aj poprosili o to, aby sme si obnovili túto túžbu. For all of us present here, also for my church in Holy Land, where life is so wounded, we need also to renew this desire of life. Aj pre nás všetkých, aj pre krajinu, od ktorej prichádzam, potrebujeme túto túžbu obnoviť si život. In order to be always among those who, not those who destroy, but those who build. A nemá byť medzi tými, ktorí ničia, ale medzi tými, ktorí budujú. Not only those who denounce, but those who want to create relations. Nie len tí, ktorí sa sťažujú, ale tí, ktorí chcú budovať vzťahy. Remember, and I conclude, Takže teraz budeme uzatvárať. Christianity, before being a religion, is a style of life. Kresťanstvo skôr, než je náboženstvom, je viac štýlom života. From our attitude, from our style of life, the world will recognize who we are and to whom we belong. Z našich postojov, nášho životného štýlu svet spozná, kým sme a ku komu patríme. So may the Lord, through the intercession of the Holy Virgin, inspire all of us so that all the world seeing us will see who we are and to whom we belong. Nech nás Pán inšpiruje na príhovor Panny Márie, aby cez nás všetci videli, kým sme a komu patríme. Thank you for this beautiful experience. I remain just one day. I cannot remain longer, but I hope one day to come have more time, but above all, to see you in Jerusalem. Ďakujem vám za túto skúsenosť. Ja tu budem dnešný deň, nemám viac času. Dúfam, že niekedy ešte prídem, ale hlavne vás túžim vidieť niekedy v Jeruzaleme. We were used to receive pilgrims from Slovak. Predtým prichádzali zo Slovenska pútnici. So it's important to keep these relations alive. Takže je dôležité udržiavať tieto vzťahy naživé, živé. And don't be afraid. A nebojte sa. There is no reason to be afraid. Nemáme dôvod sa báť. Because we are courageous. Lebo sme odvážni. Faith is movement. Lebo viera znamená pohyb. So thank you for this beautiful experience of faith you gave. May the Lord, through the intercession of the Holy Virgin of the Voce, bless all of us. Ďakujem vám za túto vašu skúsenosť, svedectvo viery, ktoré dávate a nech vás Pán na príhovor Panny Márie všetkých žehná. Happy feast to all of you. A požehnanú slávnosť všetkým vám.